Daily walking with God. Tingwang mai herakyang namagaw. Namai herasam Ningzung Gaira. Mathai kereu zesarok. Pilalau. Henai dungruage melira meze gumze. Ningnui ze ilang pet kale. Chidaze ningnui heneu gumze ningzing ze zai de pei ne gumze kisya zai ga zebam zulao. Matthew 10:16. Listen carefully. I am sending you out like sheep among wolves. So be wise as serpents and humble as doves. Mati kere herok. King Neilu. Merun de Henai hau ge ga ge lang ke gai nzoa I nui de lang gai zeu. Nui Henai kem riak nzoa riak na tam hau kem chip nzoa chip lu. Ki deu be tingnai ge suwa tingnai ge siare rubam. Nting ki de lue kem lum medung teilung ke re himbam sut. Ke dana mene anui au chip ke chune. Ke I lampui ga nchu na achu teugai ke ra mina cham sut. Dade ke sia teilunga ge teugai lu ke ra zem ne. Penui mabam de peuku me zing na mbange popeu ke chume de bamla. Anui mriak na mteu sut mai siabam chudau che heu aidega. Rangkang geu sait ke na bamla. Na rangkang geu chi de lam ge rune pegu purpose served teilu lama. Chi de ge sia ke anui kem lum teilung de kem chipped aide rune ga de pakaila. Kem riak chi de teu simai siabam. Lung mang mange bam kerating meda. Chizem ne Jisu Krista anui de. Mtewe mriake na chip lunglu kera zem ne. Henai pekering sam aidega de anui de mpaudai ke chutebam lei. King ne ke gai leu ne de peu Tinggwang ze samlam ke beu be teilu lo. Amen.